Aya basi. Grand Secrets. Episode ya mbere nuko tuyitangiye. Utangiye se nicyashya ku munsi wa none. Iyi ni episode ya mbere ntabwo ukwiye gucikwa. Turacyakomeje kubana kuri YouTube channel ya The Great Entertainment. Ngenda cyari The Great. Aka nagasobanuye mbahaye ikaze aho muri hose ku mpande z'isi zitandukanye. Mbahaye ikaze dutangirane. Tangira hakuno mu gituro kimwe ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Porampora Grand Secrets episode ya mbere. Zainab mukundwa, mama yarari hakuno umwana we yari yapfuye. Mwana wanjye ese ni gute ibi ngibi narinzi ko bizaba? Oya, iyo mbimenya mwana wanjye ntago mba narakuretse ngo ugende. Niki cyabaye byagenze bite? Nari mfite ubwoba ko muri umuntu wagiye gupfa. Rero ntago nari kwemera ko ibyo biba. Utangiye kwibuka umunsi umwe. Ntago natuma banjyanira umwana ishwishwi ndabihakanye. Wasaze. I know. Olur mu geldiler kapıdalar. Git söyle. Gute wahindura umwanzuro umunota wa nyuma baje? Gute babwira ko umugore yabyanze. Ntume bantwara ubuzima bwanjye. Mwana wanjye bamutware. Ariko umuganga icyo wavuze urakizi. Nereden bulacağız? Amafaranga nakura tuzakure kugira ngo akore operation muri umuna we. Mana nziza ndakwinginze uva gusenga kwanyu, uva gutakamba kwanjye. Uncira inzira. Nuko dutangiye. I know. Duruyorsun. Allah yüzüm mwiza. Cahide çocuğu verecek. Imana yaduhaye inzira. Kurban olayım. Ubwo Cahide yabonaga uburyo kugira ngo tutabara umwana kubwa Zahira. Reka umwana tumutabare. Mureka agende Zainab. Umwe ni Zahira, undi ni Zainab, abana bari impanga. Nuko dutangiye. Bibutsa gukora subscribe. Dukomeza turya show ino episode ya mbere. Nta kundi yari kubigenza. Yari kwemera uruje agatanga umwana nta kundi. Nyagasani. Mama yari kuyu mwana. Nuko dutangiye episode ya mbere. Arimo aribuka ibyabaye. None ubu tuvugana umwana yapfuye. Mwana wanjye umpabarire. Arimo arabyibuka babatwi bakira abana. Bagutwaye bambwira ko bazakurira neza. Mwana wanjye sinabashiye kunda Zainab. Mbabarire mukobwa wanjye. Ni amagambo ya mama. Episode ya mbere kuri Grand Secret. Mwana wanjye mbabarire. Mukobwa wanjye mbabarire. Nsabye imbabazi. Hano hari undi waje. Mwana wanjye mbabarire. Mama mukundwa, mama wikora ibi ngibi uyarekera. Uri iki mwana wanjye? Uretse kurira ikindi nakura niki? 20 sene önce öldüm ben. Nanjye napfuye imyaka 23 itambutse. Ubwo muri umuntu wawe yajyanwaga, mukuru wawe yajyanwaga. Rero nta kintu nakora. Dağılıyor beni yavrum. Birenda kunyica, birandya, nta kiyakora, nagahinda, nakababaro. Kubura umwana si ikintu. Ababyeyi murabyumva. Yemeye gutanga umwana nk'igitambo kugira ngo muri umuna we akorerwe operation. Yararwaye iki byagenze bite? Umukuru baramutwara hasigara umuto. None ubu tuvugana yapfuye. Tugaruka kuno kwa muganga. Hari urimo araza ninde? Episode ya mbere biraza kugucangamo gato, ariko ubwo mpabaye ntacyo uraza guhishwa, nta nicyo uraza gucikwa. Icyo ngusaba amaso kuri ekara yawe, kuri telefone yawe, kuri laptop yawe cyangwa sande hano hari hose uri kurebera, amatwi kuri ngewe. Ubundi turye show. Uncle Martin meze bite? Papa meze ati? Papa wawe rero seni bekliyoruz. Aragutegereje muko. Genda. Papa arategereje. Bimeze bite? Uyaje kwa muganga. Bisa nkaho papa atari mu condition nzima. Ntago ari muri condition nzima. Bimeze bite? Porampora. Sasa kuno hari uri mu byuma. Umutima uri gutera gake gake. Porampora. Nuko dutangiye. Episode ya mbere Grand Secret, kora subscribe. Ntago ari ibintu bigoye. Turye show. Bega grot. Yaje hakuno aza kureba papa. Azasekamo. Uze arashaje. Mukobwa wanjye. Papa. Tıraş mı ettiler seni? Bakogoshe. Pega kuntu uri bogari. İyi değil. Ntago meze neza mwana wanjye.
zarakorora arashaje Baba. ashesha kanguhe Konuşmamız papa tugiye kuvugana mwana wanjye Gözüm. bitabaye ibyo ntago nabasha kuruka mu mahoro Deme öyle şeyler lütfen. Ceren w'inkangamuzi uvuga amagambo nkayo Celen bulduğumda adım nabaye umugabo ubwo nakuberaga so hep böyle bildin. Hep böyle bilmeni isterim. byose igihe cyagiye gitambuka unzuku ni nako wakwifuje gukomeza kumbona byakabaye ibyo byiza nanjye nibyo nifuza ese ubu ndabikubwira gute ntabwo mbizi sinzi icyo ndakora ndahera hehe papa uravuga iki bisa nkaho ari ikintu umubyeyi ashaka kubwira umwana papa arakora ameze nabi Kızımsın. uri umukobwa wanjye w'igikundiro ndagukunda cyane ibyo ntuzabyibagirwe Unutmayın babacığım hiç. papa bute nabyibagirwa nanjye ndagukunda cyane rega Her şeyden çok. ndagukunda cyane kurenza ikindi kintu cyose kuri iyi si Sonra nari naravuze ko ntazigera mvuga ukuri ama gusa ama karabaye yok hakuno kwa muganga söylemeden gidelim. oya ndamutse mpfuye ntavuze ukuri iki cyaha cyazaba icyorezo kibi cyane kikazakumunga none iteka ryose kandi byateza ingaruka zikomeye papa ukuri kw'iki uravuga ibiki Selen Biz senin ntago burya turi umuryango wawe wa nyawo karabaye burya ntago turi umuryango uvuze ngo ukimuze twarakwadopse amazina yawe ya nyawo witwa Zainab karabaye dutangiranye na mama ku gituro arimo arashengera umwana witwa Zainab ntumbaze nimba ari uyu nguyu uyu arikanga oya vie urimo urabeshya ntago bishoboka urimo urambeshya bağışlayabilir misin bilmiyorum ama ntago nzi nimba uzambabarira gusa nagukunze nk'umukobwa wanjye yarikanga papa arimo arapfa kwa muganga oya uri data sibyo uri papa nyagasani ibaze gusanga ababyeyi bakureze kuva mu bwana ukageraho ukuze ugashesha kandi ugasaza ukangana gutya ugiye kumukuba ngo ntago ari ababyeyi bawe muzehe yahise aca yahise apfa papa muzehe vie umufashe yatse ubufasha yakuru yakira inkuru mbi nta busobanuro hawe nta nabwo ababyeyi be bari nimba barapfuye cyangwa ari bazima ba nyabo muzehe yahise apfa amakuru arayakuraho biragenda bite iyi episode ya mbere nakubwenga amaso kuri ekara yawe aho urebera hariho hose amatwi kuri Bedagurad dukomeze tubane aka nagasobanuzi pora pora aho uri hose ku isi urimo urareba iyi filime kora share like comment nyinshi na subscribe dukomeze turye show episode ya mbere narababwiye ngo filime zari ndakora zidahari sinkora umukobwa yicaye hakuno ararira agahinda karamwica namwe muri kuzirebera mu ngi wanyu kuri televiziyo aho ngaho mbateye peace amahoro y'Imana nabane namwe ntabwo nabibagiwe ndabizi ko muzireba n'aba DJ mwese Imana ibakaraga ifungo namwe mwese mukarebe bakaraga ifungo ribyibushye kugira ngo dukomeze tukagure tukarebe baje kumuha amakuru condoléances ivuze ngo papa nta kurokoka papa nta kurokoka bati condoléances meze bite episode ya mbere kobwa byaramucanze yakira inkuru mbi papa arapfuye ukuntu gupfa kabiri muganga yavuyeyo doctor ni inkuru mbi ibaze kuba umusaza apfuye ni ikindi kibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'ubuzima ku mukobwa nawe ikibazo kibyibushye muze yamusizemo kumubwira ngo ntago burya turi ababyeyi bawe yatangiye kugibuka hati twarakwadopse ntago turi ababyeyi bawe bivuze ngo umukobwa afite mama utari mama wa nyawe papa waragiye turamubonye mama ari he sasa kuki mama ataraha bimeze bite senin asıl adın amazina yawe nyawe witwa Zainab yamwitaga Selen ariko iyo bavuze bavuga ngo ni Celen ni Taki ntarimo arabyibuka yataye umutwe byaramucanze yikubita hasi muzehe nawe egoko gokomana baba gokomana baba ni ikibazo amasaha y'icuma minota itambuka tugaruka hakuno kuri ruhande porampora tuvuye hakurya kwa muganga wa muryango uvuye ku gituro barimo baraza hakuno
Anne. Mama. Boş ver. Oya nako ntacyo. Kızım. Mbaza mwana wanjye nta kibazo. Babam diyorum. Ese papa aracyari muzima mama? Ne bileyim kızım ben. Nabibwirwa n'iki? İşte bizi bir daha da... O yagiye akadusiga akaba ataraza, nabibwirwa n'iki? Akifuje ko bitaka bimeze uko nguko rwose. Ibintu ni waba. Ne bileyim. Bir başıma kalınca... Mwana wanjye se ko nari maje kugusigara nanjye nyine. Ko ntari kubasha kuba nakurira ngo tube mu buzima bwiza. Ko byari ngombwa ko nkingirwa, urabivugira iki? Ati si ataza gushyingirwa ngo ashake ni gute yari kubyara impanga. Dushimire Ayise Gol na Mahemet mazina aragwira. Episode ya mbere tuzaza gusobanukirwa porampora. Uyu nguyu hakuno biracyamucanze, ntazi ngarakora iki, bimeze biti. Yafashe imodoka asiga papa kwa muganga, bamwiteho bamushyire muri morgue, abanza aje gutanga amakuru ko uze yagiye bamutabare. Bimeze biti, amakuru ku gihe ni ingenzi. Mutangira amakuru ku gihe, mubabwire ko iyi filime yasohotse, episode ya mbere yageze hanze, mutangire mukarebe. Buri munsi ni episode, buri munsi ni episode, buri munsi ni episode. Keretse hagize ikindi kibazo kiba, ariko buri munsi ni episode. Porampora yaje hakuno, gahinda ni kose, yakira inkuru itari nziza. Ababyeyi bamureza atari ababyeyi be, yaje hakuno yihuse, shoferi asigara inyuma, yarakomanga n'umujinya afite agahinda. Muzehe yapfuye afite umujinya, bamubwiye ko ababyeyi bamureza atari abe. Kingura caho kababaro. Porampora episode ya mbere. Grand Secrets, Les Grandes Secrets. Orumva Ombe hakuno Ceren Hanım. Başınız sağ olsun. Miss Celen. Pore mwana atambuka nta byinshi mu nyubako. Ageze hano, mama ndakwinginze ntago nzongera gukina umwirongi, sinzongera. Fungura urugi mama, fungura umuryango, mfite ubwoba, ntago nzongera gukina umuziki. Burije mama, yarimo aratabaza umunsi umwe nibyo arimo aribuka, kubera icyo abyibutse. Arangije avayo, abandi bari hanze ntacyo bavuga, bumvisha amakuru y'ibyabaye. Zamuka hakuno, kumbe hano hari uhari. Ninde? Nimba ari mama Simbi zikaturore. Porampora ari ku munyati, ni mu gitondo. Yari kureba ifoto hakuno, uyarinjira. Wumva ikiganiro. Porampora Anne. Mama. Babam. Biliyorum. Papa ndabizi, bampamagaye nanjye. Mugabo we yapfuye ariko ntacyo bimubwiye. Undebere nawe ishyano. Nuko ishyano rigwa. Bu sabah beni çağırdı. Papa yampamagaye ngo njye kwa muganga muri iki gitondo. Ben de Byiza. yapmadım bile. Ibaze, njye ntabwo nabashe kumusezera. Rero uri umunyamahirwe. Anne. Mama. Babam benim evlatlık olduğumu söyledi. Papa yambwiye ko nadopswe, ko mutari ababyeyi banjye. Uyareba ku ruhande. Anne bir şey desene. Mama, gira ikintu bivugaho. Ne söylememi istiyorsun? Uragira ngo mvuge iki se kandi? Bisa nk'umubyeyi atabyishimiye, ntarwo akunda uyu mwana. Umugabo we yapfuye ntabyishimiye, uyu nawe ukuntu ameze ntiwagira ngo nta nubwo abyitayeho. Basi bwarimwe mbwira ikintu kizima, bwira ko ndi umukobwa wawe. Koskoca adam ölüm döşeğinde sana niye yalan söylesin? Icyatuma umugabo ugiye gupfa nk'uriya nyakwigendera yasiga gusizemo ikintu kibi ni iki? Ntabwo yakubeshya ibyo yakubwiye ni ukuri. Geri alın. Basi bwarimwe Benim için. ndema agatima. Bwarimwe mu buzima bwawe, bwira ko ndi umukobwa wawe. Gerçek. Oya, ibyo yakubwiye ni ukuri, waradopswe. Nyagasani. Filime iraha. Episode ya mbere. Kubera iki? Neden bunca yıl söylemediniz bana ne? Kuki imyaka yose twabanye mutamwe kubera iki? Koray her sefer Nagerageje kubikubwira, Koray öldürürüm dedi. aranyitambika. Bu byakubangamira, byakugiraho ingaruka. Seni satın aldık mı diye. None
nyagasani ubundi se nayo kubwiramo inyungu ni iyi Mal gibi. ngo nkubwire ko uri umutungo twazanye tuvuye kugurana amafaranga ku isoko twarakuguze mvuge ko twakuguze karabaye ngo iki commodity ni nka product ibintu nk'ibyo ngibyo twarakuguze ego mana baba uko mana baba İşkence ettin bana. imyaka yose se niyo mpamvu hano carinze Beni. ubundi se kuki utigeze unankunda niyo mpamvu sinigeze nifuza kuba umubyeyi Sen bana işkence so niwo binkizemo nyuma y'ibyabaye byose yalnız bırak. nta nubwo nigize nyumvira amagambo hako mbega umubyeyi Hiçbir zaman anne olmak sinigeze nifuza ko umubyeyi yarampatirije istedik. Sen bana işkence. ikirenze ibyo ngibyo iyi myaka yose niwe wantucarinze wa mukobwa we waje muri uruguri ikibi nyagasani Şimdi yalnız bırak. mva hano mva amaso ugende vana ugende Hayır bana hesap vereceksin. uzabyishyura ibi byose uzishyura byose Vereceğim sana. nzishyura iki hesap. nzishyura iki wa mukobwa we Ben bu uri mu mwenda wowe Olduğum adamı- nabuze umugabo nakundaga uyu munsi vedalaşamadım. sinabasha no kumusezera kubera iki si ukubera wowe none uranga uzana umunwa Senin yüzünden. kubera njyewe none ukeka kandi wundi twari dufite urukundo rwiza dukundana cyane umugabo nakundaga Urasa- ubu uraje ubyivangamo Urasa- ubu uturamutse yiriya nk'iya gatatu azuvuye Sonra bu urakeka ari iki kindi cyatumye muri nyubako haba amabara gözü senden başka bir şey görmedi. byose byari ibyanjye yarabiguhaye uyu muryango warawangije watumye dutandukana divorce yabaye ni ukwera wowe nyuma y'uko uza mu rugo wahindutse satani wabaye ikibi wayo umuvumo kuri twebwe nakoze iriya kosa ariko nari umwana nta kintu nari nzi njye ndarengana funga umunwa birahagije genda ushaka ababyeyi bawe Bana bul onlardan. genda ujye guhigahiga bene wanyu basange va muri nyubako yanjye tomuka genda mvira mu nyubako genda batangira gucyocorana barashwana mvira mu nyubako washamiwe nyagasani filime iraha filime iraha kumbe mwibukane kuri esikariye yaramanutse kubita umutwe hasi filime iraha episode ya mbere edamu mana y'isi n'ijuru ndebere nawe ishyano undebere ishyano undebere filime iyi ni episode ya mbere narababwiye ngo filime zihari ndakora zidahari sinkora arapfuye nyagasani undebere ishyano mwa bantu mwe hano ntacyo mvuga namwe murabibona Grand Secrets Peter Grot mukore subscribe filime ni nziza turya ubuzima ibintu ni wane ntago ari wa ba bibutsa ko ushaka kwamamaza The Great Entertainment rero igufashamo hamagara kuri 0788 48 45 89 Be The Great saga mwiza turakwamamariza kumva uko bagenda baciye muri neighborhood aho bari batuye imbere tangiye kwibuka batwara umwana agenda hamagara ati mama umwana arimo ararira umwana yabaye igitambo cyo kugira ngo murumuna we abeho hano hari uwari uhari iyo bamuha umwana undi asohokana agapfunyika ngayo nguko mama araha umubyeyi wese ukamera nanjye ati mwe muratse gusa yagiye yatize tubona umwana wamwinjira mu modoka uyu bamukubita ipinda umwana baramutwara yewe aka gakinisha aragakunda cyane ureka akajyane yo uwayakurikiye umwana sinzi bari bagiye umwana agenda arira mw'abantu mwe buriya umubyeyi ni ikintu gikomeye aba mama mwubahwe mama nuko yasigaye iyi neighborhood ikintu yayiboneyemo si ikinaha hano hari undi warebaga Chahide yari yabonye utwara umwana ngo ni Chahide Kahide umwana yagiye arira nibyo mama yari ari kwibuka aciye muri neighborhood mu mudugudu aciye mu ikaritsiye abavandimwe i Burundi ndabashuje Tanzania Uganda Kenya Yollarda kalmıştır. n'ahandi hose muri ndabasuje Ben kaldım. yabagejeje hakuno baramushimira winshimira anti ntago ari ngombwa Kolaysa başına gel. Omer wakoze cyane porampora gake gake baraje Bak kimler gelmiş. Hoş geldin. urakaza neza Yunur Sağ ol. rwose magasomye oya urakoze nuhoshe Nasılsın Zehra? Zehra umeze ute Sağ ol.
Meze neza urakoze mama tugende hari aho baciye. İnşallah bir başka zaman. Parampora. Kumbe hakuno kuri ruhande. Uyu nguyu ntago ameze neza. Yapfushije papa. Ne dediler? Nasılmış durum? Ngeze mu rugo agiye gutanga inkuru baracyocyorana na mama. Görüyor musun? Mama nawe nimba apfuye ntago mbizi. Görünmez kaza. Iyi agisida ntiyari yateganyijwe. Byatunguranye n'igisida yaje gutyo gusa. Polisi yaje gukora iperereza. Evet. Ben yardım. Edam. Ceren Hanım da kızı o. Abandi bavandimwe ngenda asista we. Üvey kız. Uriya n'umwana amva. Ntago ari mama ni muka data. Olay. Yaguye ate rero. Ni ibiki byabaye mu rugo. Görmedim. Asıl Ntago nayibonye. de anlamadık. Nyine biba rwose ntago tuzi ukuntu byabaye bya bitunguranye. Bilmiyorum dengesi. Yari arimo asohoka agenda. Merdivenlerden yuvarlandı. Abura balance agwa kuri escalier. Ubezi. Tampamagara ambulance tuza kwa muganga. Dediniz? Ryari. Bahçedeydim. Bağırışmaları duyduğumda kuş Nge nari ndi muri jaride nagezemo ndani numva ibintu birimo kutimbagurana hasi nuko. Yari ari kucyocyorana nande bacyocyorana. Ni Celen. demek istemiyorum tabii. Hani böyle Nta kindi we narimo ndavuga gusa nubundi ni ibisanzwe kuba mama n'umwana batungana nta birenze. Endam Hanım biraz şeydi, sinirli. Ikindi yari afitemo akantu k'akajinya ukuntu. Kavga mı ediyordunuz Ceren Hanım? Kuki mwacyocyoranaga mwapfaga iki? Tartışma. Twatonganaga ntago twarwanaga nta kindi kubera iki mwatunganaga nyine. Mwapfaga iki? Kumbe hakuno kuri ruhande. Eline sağlık kızım. Asıl senin eline sağlık. Urakoze cyane mwana wanjye urakoze. Yapmışsın. Cemil. Canım. Nateguye byinshi oya. Sanki misafiriz. Aha ngo abashyitsi siyo baje ko barengera muryoherwe namwe. Bizde Baresha. de pişi falan. Ata kuza kwanyu byabaye byiza kuko twabashe kurya utuntu nk'utu tumeze neza. Her akşam dolmaları lüp lüp götürürken böyle demiyordun ama Kevser Hanım. Abadamu iyo bari kumwe nawe urabyumva nyine babatekeye tumeze neza kandi mu bisanzwe ntabwo tujya tuboneka ni waba. Anlatsanıza. He valla. Yeah. Yine Cici Ayda ne yapıyor ki? Aman Kevser. Söyle deme. Niye? Bu evden... Cehide aracyari mubaya cyane. None gakuba yatuye hariya muri mention ntabwo bivuze ko atari umwana wanjye ndamwigize ninjye bamubyaye ndamuzi. Cehide ni mubaya cyane. Agira imico ni mapanze n'amabara. Tamam Cemile tek. Nshaka indimu yo kongeramo hakuno mu cyayi we. Kanayinza ne serviette. Abana baco basige bakecuru baganire. Başka oluyor değil mi? Bakobwa n'umugisha. Diyorlar işte öyle. Buriya bamaze gukura rwose bagufasha byinshi. Bekleye dursun. Ay meni wanjye we. Ne oldular? Şöyle Agiye gukura sibyo? pek hoşuma gitti. Rwose uburyo bamezemo iyo batambura baseka bishimye biranezeza. Evimde olsaydı şimdi. Zeynep nawe yakabaye ari aha ngaha nyine barikanga ntaribagirwa umwana we. Zeynep yarapfuye gusa kuriya muri dusize bavuga ko bamwadopse kandi yitwa Zeynep. İçinde yatsın yavrum. Ntumbaze nimba ari amazina amwe cyangwa ari ukundi kuntu byagenze Katore film iracyajya mbere. Uretse kuba twavuga ngo Imana imwakire mu bayo nta kindi twavuga. Zaman en ilaçtır derler ama evlat acısı. Bavuga yuko buri gihe ari rwo rukingo cyangwa se ari umuti mwiza gusa none kwibagirwa umwana ni ikintu kitoroshye nta n'umuntu n'umwe ushobora kugishobora. Nibyo nibyo rwose mukundwa nibyo. Babamdan duyduklarımın doğru olup olmadığını öğrenmeye gelmiştim. Naje nje kugira ngo mbaze ibyabaye n'ibyo data yambwiye ari ukuri cyangwa atari ukuri nuko. Kendisi düştü. Yari agisida. Siz hiç dokunmadınız. Yaguye kuri esikariye sibyo? Nta n'umwe wamukozeho yigushije. Tabii ki dokunmadı. Cyane. Zaten Endam Hanım Ikindi yari yanasinze officer yari yasinze rwose. duydum. Nabyumva ko yari yanyweye. Mu gitondo mu ruturuturu. Whisky ko ntago isaba kuyinywa ari mu gitondo cyangwa nimugora cyangwa ryari. Önce yeni bir şişe açtırmıştı. Nyuma yo kumenya ko umugabo we nyine yapfuye byari ikibazo yari shock urumva rero ni hatari. Oh ndabyumva. Anlaşıldı. Officer hano ari kumva. Pora. Grand Secret episode ya mbere aba hakuno. Aval bakıyor. Kazimu rero mba ndamubonye aracyari wawe ntajya ahinduka. Uwo mureke. Ahubwo mbwira crush wawe bimeze bite? Ya Pelin. Ako se Pelin atatwumva ariko. Ki dedim kız. Aha mvuze iki nigize mvuga izina njyewe. Biliyorum onunla. Karo witwa Baris. Do reba kuntu muri iyi minsi ameze. Bazamugutwara uraho. Baris.
ari sintumbaze ngo ninde ariko ngo ni crush wetu İşte gerçek aşk. nkabona ntarabona umukunzi wa nyawo uwo babonye bose barajyana barasohokana Hala birlikte. yapu Sen daha otur gün sonu. arenze iminsi 18 wasanga ibi ngibi byose sasa maniga banze nta muntu bajya gukunda ngo barenze iminsi 18 uyu wenga iminsi 18 irarenze wasanga ari ibyanyabyo Seni seviyorum. ako se wagiye ukavuga ko ukunda umuntu basi rimwe ko wasanga ubonye ihirwe ryo kuzayivuga inshuro zitabarika Bir daha asla nuhoshe yapamayacağım. wenda nta mwanya wo gukora tuzongera kubonana kubera ko wamutwaye Tamam. ako se mwigize mubivuga na se bari turabana rega tuzasha Böyle yapıyorsun. Bak her sefer ko se buri gihe nawe nukomeza uramvanga urancanga Düşünce akıl seni. erega iyo ukunze buriya uhinduka nk'akana uba mwiza biliyorum. urukundo rwanyu ntirushoboka rero urabizi ariko sera mwabuze indimuye niko babanje kuyamenaho kumbe hakuno kwa muganga Emelianten ngo ni emergency uyavayo mumbwire Sen biliyor muydun? wari ubizi ko ntari umwana Neyi Ceren Hanım? nzi iki ko nadopuswe wari uzi ko nadopuswe Yok vallahi. ego mbana Ekmek Kur'an çarpsın bilmiyordum. ntabyo nari nzi pe ntabyumvishe uyu munsi Celen Ya kızım nedir bu böyle Allah aşkına üst üste geçmiş olsun. Nasıl annenin ihangane ku bitabaye rwose umwamiza ati mama O kadın benim annem falan değil. ko wagiye urekashe usi byabaye ntabwo ubizi uriya ni mama nuhoshe yarumirwa Ya muydun evlat? ese ubundi we wari ubizi ko nadopuswe ra oya wari ubizi sibyo Biliyordum ama. mbwira ukuri wari ubizi yemin ediyorum wabimenye ryari öğrendim kızım. nakubeshye nabimenye nanjye uyu munsi Önce söyledim. mbere yuko uza twabanje kuganira na so Aşkı ne dedi? n'iki kindi Say. ntazi Sen de babasın. yavuze Onun- ngo nzakwiteho Neden? ngo nanjye ndi umubyeyi ngo nzakora icyo ukeneye cyose papa yamukundaga bya nyabyo gusa tubonye mama ntarimo akabazo ntabwo yamwikozaga ni ikibazo episode ya mbere grand secret Diye. nonese ugiye ngiye kuba mfata akayaga Bırakıyan. namuretse wenyine ra ubwo byaramuriye ntazi ngo arakora iki biragenda bite ni agahinda grand secret le grand secreto porampora kumbe hakuno kuri ruhande Çaydan. Taide murakaza neza umeze ute Atil iri zina twaryumvisha Atil ni umugabo wacu Gelin bakayım şöyle siz. mwebwe mubanze mucana tuvugane munsi Taide Nereden geliyorsunuz böyle? muvuye he Geliyoruz. kwa mukuru wawe Vardı sarmaşıkta. Salimasu İkiniz aynı mwagiyeyo kullanmayacaksınız değil mi? sinagura nababwiye ko mutazajya muva hano ngo mwese mugendere icyarimwe Evimi ziyaret. urabizi ko cya wari umunsi wo kwibuka umwana wawe urupfu rw'umwana wanjye urabizi Öğretsin. ah imana imwakire Bize. ndashimira İçmeye. Omel yaduhaye ikarifuti ducaho kugira ngo usangiye ka cyayi ukenda byumva Vardı aslında. ariko Yeremani yarabizi Bunun ölüm yıl dönümü. ko n'ubundi uyu munsi navuze ngo ndabizi ariko uyu busobanuro uyu mudamu sasa nimba ari wa wundi wa kera twibukaga niwe warangiye aba babyeyi umuntu ushobora kubatwarira umwana akabaha amafaranga muri umuntu w'agaciro Chaide ni Kahide nimba ntibeshye yatangiye kwibuka damu twarabubonye İmzalattım sorun yok. byose byatunganyijwe nta kibazo nanasinye nta kindi uyu ni wa mama wapfuye Tamam. sawa Şimdi şöyle yapacağız Banu. Bu yeni aile çocuğu nüfustan düşürünce bana haber vereceksin. hanyuma umuryango umara kwarojisitira umwana amazina yawo uzambwire nta kibazo Dert edersin ne diyeceğim ben? Yaptırdık. hanyuma ibindi bizajya nyuma tuzababwira ko umwana yapfuye nk'uko twapanzwe none bansaba igituro Neyse. ibyo byihore byose byarateguwe nta kibazo Tamam. bari bapanze İçersin. Paranın yarısı. yaramwishyuye hamuhaye igice Demiş. none Böyle mi konuştuk biz senin? umpaye igice kandi tweme umva ibi ngibi urabizi ko atari ibintu bipfa gubukirwa ideni ryawe naryishyuye urusimbi rwawe rwose ntugire ikibazo konti ariko urabizi ibyayo nzamenya ko rero nta kibazo kizaba nimara kwakira umwana we ugira ikibazo amafaranga yawe arahari utudeni twawe twa hato na hato nuhoshe do mwana baramuzanye uyu yari yatanze ibintu uyu mukobwa twabonye umuryango akomokamo
usa nk'atari umuryango w'abakire, gusa umuryango afite ubu ngubu umuryango we ni w'abakire. Gusa umukobwa ngo n'ubundi ngo yari mu bayi, yari umutezi w'ibibazo, yari afite bad heart. Gombe yako papa hayiwe data we. Aklıma şaşayım. Yego mana y'isi n'ijuru, iyi modoka se shahu wa mwana we. Hemen getirdim. None se papa twahagire mu byari Bunun altına ninge wakoze amakosa kuguha imodoka wa cyana we. ehliyetini. Mama yumiwe. Haydi. Hapa geldik buraya kadar, içim dışım çıktı vallahi. Perime iki cyane tugomba kuyicyaka. Yego man. Şaka yapmıştır benim oğlum. Ashobora kuba yatwaraga cyane, yaciye mu muhanda yihuta cyane umuntu utatinyaga n'ukuntu. Mama ntacyo wumvara. Mwana wanjye umeze ute? Çok iyiyim anneciğim. Meze neza mama. Onun biraz Ikindi mama akeneye attention zawe, mwiteho Sana bak- kuko ndabona rwose uyu musore niwe Baris. Ntumbaze nimba ari ba bakobwa bavugaga. Oğlun trafik canavarı, haberin olsun. Hakura avuga ngo ndashaje, icyana cyawe aricyo cyatwaraga nk'igisazi, kumbe sasa niwe Baris. Hakuno Zehila abahengereza ku ruhande, bisa nkaho nawe tubana mu nyubako. Akunda umusore, ariko umusore ngo ntago arabona urukundo rwa nyarwo, ntago arabona umukunzi. Ubu bakundanye ntibarenga iminsi 15 bahita batandukana. Hari ngo bari kumwe bamaze iminsi 18, bivuze ngo we baratindanye. Hari abantu nk'abo bikunda kubaho, abarakasiri wagira ngo nibampanganye nabyo mu rukundo. Metin alihe Cenaze için hazırlık yapacak. yagombaga kugenda. Urabona Sizin için. ikiro kigomba gutunganwa, Yani mpagandiyemo. bir şey ister misiniz? Niki nagukorera? Bitmesini istiyorum. Bitmiş. Neden söylemiyorsun Volkan? Ceren Hanım. Endam Hanım felç. We mama yabaye pararize. Gwiki? Uvuze ngo iki? Ama Nimba yabaye pararize ariko Konuşabil- yavuga. Undi yaravuze ati ntacyo bitwaye, ntibyaba ari byiza. Konuşamam. Oya, ntiyagenda ntiyanavuga. Gwiki? Karabaye. Umukobwa arikanga. yazabiliyor mu? Ariko yakwandika basi. Hayır maalesef. Oya, ntago bishoboka. Biliyor ama. Yareba gusa akanumva nta kindi yakora. Mana y'isi n'ijuru, mana wari mu isi n'ijuru, ibi ni ibiki? None asarira rimwe. Nyagasani, Ne bekliyorduk ki? ibi ntago ari byo natekerezaga, sibyo nari niteze. Adına anne bana yardım et desem zaten ortada yoktu. Nuko namusabaga ubufasha ntiyagiraga ikintu amarira. Üzüldüm desem yalan olur. Kuri no nshuro nabwo wenda ntacyo ntegereje, ariko ntabwo nifuza ko ibi ngibi byaba. Ariko byabyize gumye uku nguku. Ntumva utakagombye kwitesha umutwe. Ntabwo bizajya ku karubanda ibyabaye. Uravuga ibiki? Gerçek ailemin Uravuga ibiki? nerede Nimba se ntawe uzamenya ibyabaye uyu munsi, wenda ko ntanamuhitsemo ishaka, ariko nzabwirwa n'icyo umuryango wanjye ahantu uri. Ni ikibazo koko. Ati se umuryango wanjye nzabwirwa n'icyahantu uri, bizagenda bite? Niwe wenyine wamubwira ahantu bamukuye, akamenya Aynı şey yapıyor. origin ye, inkomoko ye. Kumba abangaba bavuye gusura Çıktı bunlar. abavandimwe hakurya, baza hakuno, bazana uduporezo, keke zakuzu na bereyi, abandi batetse. Mana y'isi n'ijuru. Çok komik. Ugira umudomo sha wa muhungu we nawe. diye gittiniz kabul gününden. Yego da mugiye ku gituro muvayo mujya gusura, mugiye ngewe gura umuseri ndahangaha ndimo ndicwa n'imirimo hano muri inyubako, ikizu kingana gutya. Yego mana y'isi n'ijuru. Olur mu öyle şey? Hareka nawe wivuga gutya. Saat- Weki amasaha make nawe. Hadi sen neyse. Sen niye hemen dönmedin eve Zehra? Zehira bagomba kugaruka ariko. Nasıl bıraksaydım Nari gusiga mama wenyine muri situation nk'iyi ngiyi. Urumva byoroshye. Başıma çeviriyorum ben. Hanyuma iyi nyubako rero rwose akazi nanjye kakambona. Nasoni mushiki wanjye ari mukore, mwe babiri nta kugendera rimwe, umwe agomba gusigara undi akagenda. bardak çay içtik. Twasangiye ka cyayi ariko nta bintu byari birenze. Su bile içme. Rata no kunywa amazi sinkiyanywa, simbura umwanya wo kunywa amazi. Imirimo yaramwishe. Yego man. We ntutume nangiza ibintu byinshi hakuno ngo nkuvunagure sha. Diyorsunuz anlamıyorum. Hako se hari hakiri kare. Zehira mwana wanjye, Ne olur. hari ndakwinginze mwiteze ibibazo. Mana y'isi n'ijuru, uyu ni umugabo we, Işınlanma zamanı. Halam şunları içmeden hiçbir yere gitmiyorum. undi ni se wabo. Niko bamwitarya babyita ngo iki? Anasın. Aslanı bu aslan. Ababonye bimaze kurengera ati mureke twigendere. Çok hoş. Ese uyu niwe mwana wenyine ubahanura? Niko Koy bakalım. nanjye munsukire ka cyayi n'inywere. Umuryango warimo bisa ngo batabayemo neza, nta mahoro ahari, barahatirizwa. Ni kwa ko umuntu abura ubuhungiro tu akavuga ati reka nicare ntuze nta kundi. Ndananiwe. Sen onu bir de bana sor. Bimbwireho nyine. Hakuno gake gake
amasaha aricuma. Tugaruka hakuno kuri ruhande kuri Cahide. Cahide amazina araha. Yaba muri urugo rw'abakire. Mugoroba mwiza nyogoko. Görmeyince merak ettim. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştı. Papa ahora ari muri business, biteguye ifungwa ariko papa ntabyumva. Yemek yiyelim. Barış da gelsin öyle. Barisi nagomba kuza tugasangira vayo. Ibaze mbuze ku ifunguro ry'umugoroba kwere, Barisi aka gakobwa karamukunda ariko ngo kubivuga byarakananiye. N'umwana mu bakire. Geldiğine göre artık müjdeyi verebilirim. Dore rero ubi byiza birahageze. Aman utamutuka rega. Yo ne de işe. Arakora ameze neza nta kibazo. Aman yer yemeğini. Gakuza akaba kamureba undi akareba ariko to kwaje se. Buriya nta muntu ugisha umukecuru buriya aba yabibonye nubwo bayijishije. Yani çökerdi. Çünkü babam hep aynı şeyleri söylüyor. Saat kaç Barış, nerede kaldın Barış? Yani. Ben de bir kulağından girip diğerinden çıkıyor sanıyordum. Meğerse duyuyormuş. Bu da iyi bir şey. O bişi by'umwana aba yavuze. Uzatma. Bak annem müjde vereceğim diyor. Umugabo yitwa Swat. Seni bagana ibya impaya yabo ni umuryango ariko umuryango wabo harimo igikomangoma. N'umwana kumbe hari ubavuze ugiye kuza. Yari ikanga biranamujabuka. Hari ubavuze ugiye kuza ari ikanga. Ntumbaze ngo ninde. İyi misin? Mama meze neza. şekerim düşüyor. Agasukari karanzamukanye. Anneciğim None se muryoherwe mama muryoherwe. Diyormuş Talat. Tarat ise kandi bitebye. Kendi evine gelmesi için bir neden mi lazım? Hazanwa n'iki none gusura iwabo ni ikibazo n'umwana we. 25 yıl. Uya nta mpamvu gusamaza imyaka 25 yose 26 yigabanya. Ben de onu diyordum işte. Ufite ingingo. Düğünüme bile gelmeyen kardeşim. Yagiye amaze imyaka 26 atagirana mu rugo none iki kimugaruye byihuse cyane hano. Talat. Kısmetse yarından sonra. Hazaza ryari nk'ejo wenda nka ryari nka sangahe. Karşılama töreni istemiyorum. Ntago yavuze ko ntagakeneye ko mumwakira. Nta birori byo byikaza akeneye. Igikomangoma kigometse muri uyu muryango rero muri ubwami bwacu. Yani bir tane amcam var, onu doğru düzgün tanımıyorum. Regurane onkure wanjye mfite sinzi byinshi kuri we mbonye amahirwe yo kuganira nawe murekaze. Mumarane gesha. Gishoboka rwose mwiyungemeranye neza. Amcam gelir. Şirketten bir. Ubwo naza rero ndagira ngo upangire utuntu tumeze neza muri company ngene ngaragaza. We. Uyu gusa bavuze ko Talat agiye kuza ari kanga. Uyu ntameze neza byanamujabutse. Yarahagurutse kumeza abandi bagiye kurya. Müsaadenizle. Munyihangane niba ntacyo bitwaye. Sen doktorca. Meze neza cyangwa mpamagare muganga. Mwana wanjye meze neza nuko mbaye ngize akazunga ntimugire mpungenge ndaje. Kaide. Afiyet olsun. Muryoherwe. Ukikanze. Yarikoze. Yaje hakuno atekereza byinshi niki kibaye. Injira hano. Undebere nawe. Max Grand Secret. In episode ya mbere afunga umuryango. Kuki bavuze Talatu yakikanga? Talati ninde? Niki kuri uyu baziranye kuki? Kuki mama muvuze akikanga? Yaragiye nyuma y'imyaka 26 atagaruka agiye kuza atagiye kwibuka. Bir teklif etti. Dore rero sasa barampropose. Kuki? Kimse duramaz karşımızda dedi. Yavuze ngo nta muntu ugomba kudutandukanya. Sen de kabul mü ettin? Turanyura byemera Cahide. Deli olma. Wiba umusazi. Ndebere bari bamupropose. Varken abisiyle mi evleneceksin? Ne yapayım abi? None muva sasa undebere hakuno film iraha. Deli olma. Cahide wiba umusazi. Karnında Talat'ın bebesi varken ugiye gushyingira n'umuntu n'uvanwa wa Talati mu gihe ubizi ko utwite inda ya Talati. Abisiyle mi evleneceksin? Yego mana isi nijoro. Ortada mı kalıyor? None nawe gukora iki? Beni bırakıp gitmeseydi o zaman. None se muri katabizi ngo yanansiga. We. Bilmiyor ki ondan hamile olduğumu. Ntago abizi ko ntwite, nta kibazo ntago abizi ko ntwite film iraha. Kim nereden anlayacak? Bivuze ngo Talati ntago yaraswe yateye inda. Uya kunanaga na Talati. Bivuze ngo uyu musore uyu mugabo bana uyu munsi wa none uriya mwana ntago ari uwe. Bir anlaşılırsa o zaman ne yapacaksın? Nihagira umenya ibi ngibi hazaba amahano hazaba amabara wasaze koko ntibishoboka.
ntibishoboka bivuze ngo umwana uri muri uru rugo ntago ari umwana w'umugabo babana ni umwana wa murumuna we niba atari mukuru we. Filime iraha. Iki ni ikibazo. Uriya mwana Baris ni umwana w'umuvandimwe wa se wowe yita nka se. Umwebwe nta kintu mwumvamo. Dolapların. No hejuru uhanagure nurangiza aho ngaho Zehera. Dayıkla bana hazır olsun. Ugiye no mu gikoni hari agaceri karone ntugire ibibazo Kurumsel. Bu gece mutfak. Tugire impungenge rwose ntaka ibazo ntaka no worry. Kızım ben bunu bilirim bunu söyleyeyim. Uyu nguyu no gukora agatuna mbwene. Sasu yarangije avayo hakuno. Zehera busohotse. Bugiye hanze mwana muto. Tamam sen. Ubwo bivuze ngaho ugiye ibisigaye ndabikora kandi yavuga ngo nakore barabakoresha. Uyu ni umwana w'umugore wa musaza w'uyu mukecuru aha ngaha. Cahide umeze neza. Talat geliyor. Sharat araje. Nguki Ne zaman? araza ryari ntago mbizi gusa menya ngo ni ikibazo ndekera ariko guhangayika tuza. Kaç gün kalıp dönecektir herhalde. Nta wamenya ni iminsi mike azongera agende. Kendi oğlu oldum. Amenye ko Baris ari umuhungu we byagenda bite. Ne yaparım o zaman? Mana isinije ibintu biki biraba. Hayır. Nyuma y'imyaka yose Gelmiyordu bu adam, şimdi niye çıkıyor? uyu mugabo ntago yigize aza kutasha ubu ngubu ni ibiki. Ne dedi? Onun bir şey Leman yavuze ngo iki uyu ntacyo nta na kimwe rwose yavuze falan. gusa ntago tuzi impamvu ngaje kudusura ibyo byose njye ntago mbizi ntacyo nitayo ikimugenze nuko umwana waje ese amenye ukuri byagenda bite bo yihanganye Kimden? wowe nanjye nitwe tuzi ukuri abandi bayimenya babikuye hehe byayivuye mu ijuru bikaza bikindura aho ngaho tuzi gusa ndumva ndenda kwikubita hasi ndumva nataye umutwe byancanze Bu da değil miydi bu çocuk? si ngombwa ariko Nyagasani filime iraha. Ya buraya gelince öğrenirse. Ese amenye ukuri nazi we yisuganyesha Cahide isuganye ntugire ikibazo. Halde kimsenin karşısına çıkayım filan deme. Uylandıracaksın insanları. Tuza tazajya no ubitekereza nta wabikeka tuza rwose. Çalışırsa kan çıkar. Suwa mugane wangira inama nanga kumva yamugira inama. Hagize ubimenye Mana nziza ibi ni ikibazo bimeze bite kumva uyu hakuno hari undi mpanganye nabyo uyu byamucanze gusa nanone Falcon yambwiye ati tuza ni byiza kuba agiye ameze kuriya ndumva ntacyo bitwaye kuko aramutse akangutse byaba ari ikibazo imbogo yabigarutse Gerçek. undi ati se ndamenya gute ababyeyi banjye yibutse amagambo yamubwiye ati wa mwana nkaho twakuguze twatanze pinda barakuduha umeze nka product twe dufite amafaranga turakugura Nyagasani ngaho filime iraha cyabimubwiye yarimo arabyibuka ibyabaye shoferi ati nyamaze ushatse watuza ko ni byiza ko ameze kuriya Volcan hagarika imodoka wangu ibintu ni waba ntago ari wane bibuka ko adufurunga kuri Instagram yacu Be The Great Rwanda ukajya ubona post zacu yanumva ari nabashaka kumbona muzansangaho nta kibazo. Mwese nigitera aha icyakubwira Nyagasani filime iraha mumfollowing kuri Instagram Be The Great Rwanda dukomeze turye show ibintu ni wane mujye mumenya amakuru ku gihe nanyandikire kuri WhatsApp ni 0788484589 tayari yamubwiye ko bavuze ko ngo baramuguze naragurishijwe ababyeyi banjye barangurishije Nyagasani Volcan arikanga ninde wabikubwira ibyo ngibyo ni mama wabimbwiye indamu wamwizeye hangi anne baba evladını satar söyleyin. None ku cyababyeyi bagurisha umwana wabo ntago umuzi uriya mugore kuntu ameze se Öyle kolay değil bu. ntago byoroshye kuko İnanın. we ntacyo atakora ngo mubabaze tu yizera Benim canımı yakmak için her şey. se ntago umuzi koko mama ntago umuzi Peki. ntacyo atakora ngo mbabaze Şimdi nereden öğreneceğim ese ubundi nzamenya ukuri gute Nereden öğreneceğim? bizagenda biti niki kizaba byaramuriye n'agahinda ntacyo yakora Vereceğim. tumva ngiye gusara bigiye kunsaza pe Volcan Vereceğim ben. ntago ndi kwiyumva nataye umutwe
ni ikibazo. Episode ya mbere Grand Secret. Wibutsa gukora subscribe na commenting, uvuge ko ni filime wayibonye, dukore nyinshi. Nta mafaranga mbatse, cyo nsaba no gukora subscribe wowe ukareba tu. Pfa ko ufitemo data bando MBs internet. Ngeke damaze. Sanma anne ya. Korkma yavru kışım benim. Nayenzi kari kayiduhaje. Igira ikibazo mukundwa, nenje kureba rwose uburyo uri umugeni, uri umunyabugeni mwiza. Mwana wanjye kakanu agatangaza. Mpano ya mbere nifite y'ukuri kwanye, mukobwa wanjye uragatangaza. Hem de nasıl? Mpora gakunze kukumana ni keza. Ntukumeze nawe. Tek hayranım sensin. Mama ni wowe mfana wenyine, ariko nta wundi umfana. Ngo mu bugabo wavayo. Aynon. Gelsene hele. Ngwino hano asha. Halil abi. Iki kibazo se kandi Halen. Tersliyorsun ki. We tuza sha. We mbwira ariko nta kibazo, none se ko nshaka gufasha. Nyene ubufasha nakubwira toka wakabwawe. Toka. Aynon. Ngwino asha. Ibaza ndaye ko umugabo abwira umwana w'umugore we. Ati funga umudomo ndu gusa ufasha nakabaye nabigusabye. Nuhoshi. Akaga filime ndakabato mwese muri kukareba. Buradayım Halil Bey. Wahoze. Ne dedi şimdi? Ese simpari. Mukobwa wanjye yaragukoze iki? Mukobwa wawe bite byawe ari kuwindakasi. Geliyor aklıma. Keşke onu da... Nibuka kari akagabo kari kakabwabwa shani ko Ego mana. None nimba rubizi washingiwe nanjye kubiyicura avuga ibiki? Anlayacaktın kızımı ev. Nimba utari kwihangana kubana nanjye n'umukobwa wanjye, ukumva utari ubizi, ukumva kuri kumwe nanjye byaba ari ikibazo kubera ko ndi umupfakazi. Ndi hano nkora iki ku cyeme gufata umwanzuro ugashyingiranwa nanjye? Nigize nkubeshye njye n'umutsi n'umwe. Hari agakobwa se nari kubabwira n'iki? Umukobwa wanjye afite ikihe kibazo? İçimde ben ödedim neleri. Wabuze ibitamu natanze kubw'umwana wanjye Zehira. Gitme beni. Allah Allah. Yego mana, yego mana. Ne bedeller ödedim. Wakoze iki se muko? Niko mugore wanjye. Ama be. Ni umukobwa wanjye nkunda. Kimin çocuğu lan? Hano se niwe mukobwa wenyine ari ku buryo yakundwa wenyine. Zera nicyo niwe agaciro, umva abana bafata kimwe. Ayrılmak nedir çok iyi. Kuko nzi uko bimera gutandukanywa n'umwana. Bwa mbere byambayeho nzi uko bimera. Aynı terane. Pa nari nkwibagiye kuri wawe utajya uhenduka. Habuze gato rwose ngo nibagirwe. Umukecuru aragukeneye. Wowe götürsün dedi. Genda ugenda barapapa. Ego mana isi nijoro. Nuhoshi. Ana yanjye. Gombe hakuno. Umugabo aratatwa amenya amabara y'umugore hakuno. Uyu mugabo azinga umwana bari kumwe n'umwana w'icyo atazi ko ari umwana w'umuvandimwe we. Ibaze nawe iryo bara. Sen yatıyor musun? Saat kaç? Ngiye kuryama aya masaha. Tamam lazım. Ejo mfite akazi ngomba kuzinduka ariko ndyame hakiri kare. Şey dedi mi? Mama hari ikintu yavuze nk'igiki? Wavuga kuki? Hangi konuda olacak? Hayır bu adam niye? Avuga wenda bizanye uriya muvandimwe nyuma y'imyaka yose. Ese ubundi kuki bikurakaje? Diyeyim. Ya. Ben sadece nuko mpangayitse diye şey yapıyorum. Nyine urabona nawe ushaka wahura n'ikibazo. Komboye hakuno ka message karasonye, ka telefone karasonye, na ka message bamwoherereje. Porampora umugore yakoze amabara. Sıkıldım ben. Yeri ve silah. Ndi boadi wangu. Hitamo mwanya uhitemo n'intwaro. Karabaye. Aho bahurira ninde? Yarangije. Her zamanki yer. Mu minota 10 aho dusanga duhurira. Ndaza nta ntwaro nitwaje, nta mbunda ndazana. Ariko umwe bwe nta kintu mwumvamo. Twabonyewe n'umwana wa boss bagira gutya bakibeta ukuntu bakarebana ukuntu kwaje. Mwabibonye muri saro kwifungura. Yagiye kuryama. Ne zaman gidecekmiş? Bilmiyorum Cahide. Hebu azagera ryari? Biliyorsan ben. Hako se kibyuza ari byo nzi. Urumva naguhisha gute cyane? Bir şey yapma. Sawa 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 mukundwa ntacyo. Ben erken kalktım ya. Nyine kare nagiye kubera ko numvaga ndimo ndazungera. Gittim ondan sordum. Nyine ndimo ndibaza n'impamvu nakubazaga nibaza na mama nemba. Aha. Ameze neza ntawakurakare ngaho tuza. Ngo komana baba. Sen de başın dönüyor falan diyorsun. None se ko wavuze ko ufite ikibazo waje ukaryama? Hano turyame hakiri gaturuke neza. Ntacyo reka nze ndyame. Filime iraha. Uyakoza amabara. Papa w'umwana agiye kuza ndebera amabara y'abadamu hakuno. Kokomana baba. Episode ya mbere. Bibutsa ko ka Sword Snow Stride karimo karajya mbere.
abakunda filime z'imirwano z'inshinwa z'ibwami mufatireho. Uyaje amubwira iby'amakuru meza, urankanze Mana yanjye. Anko wanjye agiye kuza. Anko uwuhese kandi uzingira abanko bangahe? Sinigize mubona. Hiç görmedim. Dore kandi nibera hakuno do. İyi, bana da bir brief verirsin o zaman çünkü ben pek... Ndagira ngo urumubwire naza tuzagana iki bizagenda gute? Sen nasılsın? Ikintu njya kubaza ubundi umeze neza. İyiyim. Cyane rwose. İyi. Ibyo gusa. Koko Mana. Neza ibyo gusa. Bizim hayatımız Erega ntago tumeze nkamwe Baris. değeri taşımıyor. Wewe uri umwana w'abakire bona buri kimwe cyose. Aha nabonye n'umukunzi mushyashya za ku gafoto nabibonye hejuru ari umutuku bintari wane. Ahmet kaçıncı gün? Nyine turateganya kwenda twakongererwa iminsi. Ese urakeka yabaye ingahe? Bu sefer uyu munsi ni wa 19 ejo wasanga azaza ntawamenya gusa ariko twayangije umunsi twarengeje iminsi. Ndakwizeye wasanga muzabikora mugakunda byanyabyo niyo mukobwa akunda igihe kirekire. Porampora baganiriyemo. Zehra anan çağırıyor. Nyoka aragutegereje sha. Ana isi nijoro. Gidersin ne olacak zaten 40 yıl. Nari iminota 2 wangu Gitmem lazım. Aretse nkagenda ra urare neza. Güzel. Urare neza. Filimira. Umukobwa aramukunda bakunda ariko ntawabikeka to. Papa hakuno ntago ari umwana we. Aka kapa. Haragatuka. Filimira. Zode ya mbere. Kora subscribe turya ubuzima. Bibutsa kushaka kwamamaza The Great Entertainment bagufashamo. Hamagara kuri 0788 88589 cyangwa se 0788 Be The Great saga mwiza barabigufashamo. Uyu ngwe arimo aribaza impamvu atigize amenya ko ibi byose ari ubutubuzi atamenye ukure. Tangira kwibaza byinshi. Ariko narabajije we. Narabajije. Baravuze ngo video twaratakaye twuto bwanjye kamera ngo yarabuze baravuze ngo bubajya amabox angaye mu gihe twimukaga Hiçbir duymadım bütün söyledin. Sinigize mbikeka sinigeze nkeka ku byo bavugaga nabize nk'akagoryi kari aho ngaho buri kimwe cyose. Başka çareniz var? None sindi bari gukora n'icyo ufite andi mahitamo ntago ari wowe se wamugana ko n'ubundi umuntu ubana n'umuryango agomba kuyizera ntari gukora iki ko nari nzi ko ari ababyeyi banjye ntacyo ari gukora. Bana ne yazmış? Ngaho reba ibintu yanyandikiye. Babam. Reba ibintu papa yanditse. Harya kari he? Umbwire nawe undebera aza kugahiga. Hari ako ngo papa yanditse n'imbaraga cyanditseho simbizi katurore. Ngaho reba do. Nawe irebere isomero nawe umbwire. Umbwire nawe ati Chelene. Kızım benim. Amaso y'inyana mwana wanjye. Mama ameze nk'icyanya kitazicirwamo n'inyota. Papa azakwera umusozi azakurinda buri kimwe cyose. Mwana wanjye ubuzima bwawe. Unutma kızım unutma. Garibwe. Ndagira ngo unyumvire amagambo kobwa byaramuriye. Ürünün en güzel çağı annen de baban da olandır. Ati buri gihe cyiza wagize mu buzima ni igihe wamaranye na papa na mama. Nakavugo na cyangwa se n'umwandiko. Unutma seni de çok seviyorum. Ntuzigere wibagirwa mukobwa wanjye. Çabuk da. Ntuzibagirwe ko twagukundaga cyane. Ubundi uzagaruke vuba. Ni amagambo ngo papa yanditse. Ngo igihe kizagize ni igihe yamaranye n'ababyeyi be. Bivuze ngo hano harimo imiburo. Ibi ni ibiki? Ni iki navanamo hano? Ni iki nasobanukirwa? Ese mama nzamukura he? Papa nzamukura he? Kandi ikibazo kinkomereye. Birasa bite? Gute nakorerwa ibintu nk'ibi ngibi? Ni iki cyanakoze ku buryo nca mu bintu nk'ibi ngibi? Kubera iki nabeshywe? Ndazira iki? Yo nagahinda ni ikibazo nakababaro gaturore filmira cyajya mbere. Iyi episode ya mbere kuri Grand Secret ndacyari Be The Great nakana gasobanuzi babwira ko episode ya mbere tuyifungiye anga tutaba duhemutse tubonane muri kabiri. Ndabakunda cyane bibutsa gukora subscribe dukomeza turya show Grand Secret Be The Great.